ngasisu Manipur Top Channel gi mekedi gi special video ma puroga laksari myam lofok taminasi yam nongaiba content ni ngasi content sisu myam sarang nei dako COVID-19 thengnaringa lomi gi lalhau Nepram Krishna Mohan Sanaleba ki mapau BJP na lusingba leba asigi khwaidigi sakti leba Prime Minister ni haina su singtha nariba Narendra Modi samkoi kakhidre haiba media da thagalakpa photo singdagi khangnare unare samna lengjum yaire कोईना थबाक यौगदौरे करंबा निंगबा कायबा करंबा वासक्तगी प्राइम मिनिस्टर ना समकोई कखिद्रिबनो हाइबा कनानसु खंगनद्रि अदुमनदी ओइरगा काइनोमदी लैरे हाइबसिमदी खंगनरे सुवाइगी लुसिंगबा खरसु समकोई खाकनरकपा याय लाइगुमना खनबा माकी मोदी तुंग इनबा क्या लैरी असिंगबदी खंगदे अनौबा इंडिया भारत सेमकनबा अकनबा वासकलोनेना अहोंबा क्या पुरकनबा मंगजिन थाना होनरिबा प्राइम मिनिस्टर ना समकोई फावबा कक्तना सैन्य अमगी सक्तम लौरकपा सिदी महाभारत की पुंसिगी अरोइबा मतम यरोगलबदा पुनम थादोकलगा बोन चटपा लाइनिंगदुना अरोइबा यहिप तानबा हाइबदु निंगसिंगहली तौबगी बुद्धि लैबाक असि सरांगनबगी फिबम दलाइरे COVID-19 वायरस का लांथेंगनरकपा सिना सेल थुंगी फिबम का हेना सुक्सिनखिबदा नतना अवोनबा अमा पुरकनबा होनबदा लौमी सिमिसिंगी फिबम फगतहनबनी हाइदुना फाम लो अहुम मरु ओइना सतना हलुबदगी ngasiदी मदुगी मयोक्ता लौमी सिंगी लालहौ अमुस संगसिलकले वरी सनरुबदगी लैबाक सिनबा थुंगना बन फावबा कौखरे COVID-19 लांथेंगनरिबा सिदसु लैबाक असिगी ओइना ngarang फावबदा मियोय लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रा मफनगा सत्रे सीखरे हौजिक एक्टिव केस मरिगा लिसिंग मपनगा सत्रुका मार्फुगा मापल लैरी मसी पॉजिटिव ओइबा मसिंगा पानाबदा सादा 4.25 नि फगलकपगी सांगसादा 94.28 यौरे हाइन रिपोर्ट तौरी मणिपुर स्टेट की ओइना सुंगरांग फावबर पॉजिटिव केस लिसिंग कुनगा मंगागा सनिपानगा यांखैगा तरेट यौखरे सनिगा मौद्रागा मापन सीखरे एक्टिव ना लिसिंग अनिगा समापनगा अहुम लैरी SOP सु लौथोकपा लेथ्री ममांग था नवेंबर कुनगा तरेट थासिगी कुंथ्रा मथोय फावबा सनगदबा SOP स्टेट लेंगांगना लाउखी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री नवेंबर कुंथ्रादा कंटेनमेंट जोन द लेबा कैथेल सिंग सनगदबा SOP सलिबा था असिगी अनिदा अमुक कैथेल सिंग सनगदबा SOP लौथोखी SOP मयाम असिगी मरक्ता हौजिक लुहोंग था ओइबना लेप्तना लुहोंगनरी सकौनरी असियनागी लाइनिंग लाइसोनगी थोरम पांगथोकनरी असिदसु नते नहुत नरेंग फावबा तौनरी फेस मास्क सिजिनबा अमगा अमगा फिट तरुक लापनबा हैंड सैनिटाइजर नत्रगना सापोना खुद सा सेंग हमदोकपा हाइबा जन आंदोलन चथारी नुमिदांग कर्फ्यू लाउथोई हौखिबा युम सकेसा नुमित चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमसुम चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार याउन इम्फाल जिरी लंबीगी इरंग थोंग सानबा ओरेब युम तमखिबा अमदी सेमजिनबा लोयरबा थोंग अमुक हांगदोखिबा थौरमदा SOP ngakhide फिट तरुक लापनबदो जगादुगी हाइबदुगी ममी ताखिदे हाइबदु मीडियादा फोंगनरखिबा पाव अमदी फोटोना मेक सेंगना ताकले अदुननी कोविड लांथेंग असिदसु मियामना सममनबा पोकनरगलिबसी मरग असिदा अमुकसु चीफ मिनिस्टर मयाई फमदुना चलिबा थासिगी अमदा पांथोखिबा रिव्यू मीटिंग दा कोविड ना नारबसिंग मतम साना हॉस्पिटल पुरक्तुना लायेंगबा वाटपना सिबिगी मरम ओइरी हाइबा एक्सपर्ट कमिटीना मोटपिखि मदु असुमबनी असेंगबनी हाइना डॉक्टर खरनदी फुंदोकनखि हौजी हौजी इम्फाल ईस्ट अमसुंग वेस्ट हॉस्पिटल मरी हाइबदी रिम्स हॉस्पिटल जेनिम्स हॉस्पिटल सिजो हॉस्पिटल अमसुंग राज मिडिस्टीदा ICU की फमुंग यांखैगे मथोय याउना आइसोलेशन फमुंग साहुमगा मौद्रागा हुमदोय खक लै अदुगा कोविड केयर सेंटर CCC कुंथ्रागा मंगादा फमुंग लिसिंग अनिगा सनिगा हुमफुगा मरी लै हाइन रिपोर्ट तौरी अदुनदी एक्टिव केस ngarang फावबदा लिसिंग अनिगा समापनगा अहुम लैरी हाइबसी CCC की फमुंग लिसिंग अनिगा सनिगा हुमफुगा मरी अदुगा हॉस्पिटल मरीगे आइसोलेशन फमुंग साहुमगा मौद्रागा हुमदोय पुना फमुंग लिसिंग अनिगा सत्रुका यांखैगे तरेता थंबा संद्रे सिरिबा सनिगा मौद्रागा मापनसी एक्टिव केस की मनुंग सनबा ngakta oiramgani aduga hospital da matam sana puraktabadigi sibini haibasidi angam athau akhang ahi singnadi asumbani asingbani hairabasu miyamnadi yadri lainga ki phamnaiba angam athau singna SOP ngaktraga miyamda hekta tainabasu sumloi akhoi punama COVID-19 lantheng asigi lanmini warrior ni मासिमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यामना ngana हाइख्रबनी अखोगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सु अखोई पुना लांथेंग मिनासी हाइखिबनी सैना लाउनदुना अवाबा खांगमिनदुना
COVID-19 lantheng satharagliba asigi matangna Prime Minister Narendra Modi anirak suboina all political party meeting hokhiba November 13 da kauduna khanakhre parliament ki house animakta leiba tuan ba party gi lusingba sing yawhiba mipamaduda vaccine puthokna ba hotnariba asigi matangda paudam khi haina report tokhi hai adubo World Health Organization WHO gi chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nadi vaccine puthokna ba lamjel tanari vaccine pandemic asigi solution di nate laksin gani haibagi guarantee su leite haina thamari gi mamang haihiba su laikre asumna upai ama natragana amana COVID-19 laksina na bu hotnari ngaida Narendra Modi na lulusingba NDA government na parliament member masing yamagi khudongzaba lawduna hokhiba September 13 amasum 15 farm bill ahum pass tokhiba adugi mayokta lawmi lup kiana khongjang satharakli khongjang asing asidi asoba lanjaw ama oire president na ayaba piduna sanakhraba ek adu lawmi sinmi singi mayoktani aduna handokadabani haiba demand lebak asigi trade union sing organization sing lawmi lup kayana khongjang satharakibani mamang tha November 13 su lebak sin mathungna general strike tokibani lawmi singi wakat thawoidana Modi lengaki apamba aduda thabak onthoknaba hotnarubadagi ngasidi lebak asigi lawmi lup sahum henbana lebak pumbagi oina coordination committee semduna achauba lanjang ama sathaba hokre BJP na lusingba NDA dagi Punjab ki ceremony akali dol tokre dol asigi mihut union minister gi pham thadokre dol asigi senior leadership minister oiramba Prakash Singha radalna lawmi singi lalhok sawatuna kumja english ni ga taraga mangada mongon pi hiba civilian award panda Bishushan handokre Rashtriya Loktantrik Party RLP su anti-farmers policy gi matang da NDA gi toklagani haina party sigi chief Hanuman Beniral MP na haikre Prime Minister Narendra Modi na mahaki man ki bat pungningi wada farm lo ahum asina lawmi singi senthok wanglagani hairubadagi hena khusawna raba lawmi singi lanjang kansinkhre Union Agriculture Minister Commerce Minister yauna lawmi lusingba singa marirak hana wari sanabada yanaba purakidre wari sanabadu da saruk yakiba lawmi lusingba nifuromna lengakna sinba sana thanaba mata makutna phawba sokidre ising phawba thakidre lawmi singna pujarakpa asa athak ising khaktana pung tare lom wari sanaki haibagi report su laikibani haujikti khoi mahumda saina thinbagumna thoklare state kyagi lawmi sing New Delhi da thomjinkhre West Bengal gi chief minister Mamata Banerjee na lawmi singi ihosi sokali haina lauthokre COVID-19 lantheng naringai da lawmi sing lalho mayoknare saliba tha sigi nipa lakliba lepa pokpo numita Bharat ban kaukre oiragliba phiba masida miyamdi samamnare sarangnare lawmi sing lalho asina oigadra khangde lamda masidadi sana thangnaba potlam sing alu tilhau sanam hawai makhal kya thau thu moroki mamal ama a yaukre alugi mamal kg amada lupa yankhai ga manga dagi humdra phawo pire khulakta pikna dukan phamjaba singdi alu yongadaba talle hainare adubo lainga amadi mari lainaba authority na ding asi phawbada mamal hengatpagi thoina khananinaba tawba tade consumer singe wakachu tade ngamna ba honari lainga asida kok sandri masi afabagi khudamni haibadi yaroi lawmi single alho asi state asida su shawum phangdabadi nate apikpe state oirubana mangjin thaba ngamludabagi watani adubo san atebana waibadi saru phangi haibasimadi kaudaba sungani hainasu oxyation makhatana phungdoragli and thank you.